Reka nizere ko mumeze neza mbifuriza kugira ibihe byiza aho muhereye hose. Nge nitwa Matwi Maskio. Iyi ni kan TV 2M. Muri uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe uko abakinnyi b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi barimo baritwara mu makipe yabo yo bakinamo, ariko by'umwihariko nyine abakinnyi b'Amavubi bakina hanze y'u Rwanda bitwaye bate rero. Ariko ku rundi ruhande ikipe APR Football Club imaze kubona undi muzamu mushya. Kuri ubu ngubu ikipe imaze kugira abazamu bane. Uwo muzamu ninde? Byose nibyo tuje tuganire muri uyu mwanya tubonye tuganira amakuru y'imikino. Rero reka tutangiye mbabwira ko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, haba muri Afurika no hanze yayo, harimo abitwaye neza, abarimo yewe na rutahizamu Nshuti Innocent wafashe Esperance Sportive de Zaïzas yo muri Tunisia gutangira neza shampiyona. Abakinnyi bari kugerageza kwitwara neza ni mu gihe umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Aderom Rishi ari kubakurikirana ashakamo abazifashisha mu mikino ibiri ikomeye yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Mu bakinnyi bitwaye neza rero muri izi mpera z'icyumweru harimo Nshuti Innocent wakinnye umukino we wa mbere muri Esperance Sportive de Zaïzas yo muri Tunisia. Uyu wari umukino w'umunsi wa mbere wa shampiyona, aho uyu mukinnyi w'Amavubi yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 60. Uyu rutahizamu yahise atanga umupira wavuyemo igitego cy'insinzi cyatumye ikipe ye itsinda CS Safsiye ikinamo Wiri Sombe Onana wanyuze mu ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda. Nyine ikipe ya Sportive itsinda Safsiye ibitego 2-1. Ariko ku rundi ruhande Mugisha Bonheur Casimiro uherutse kwerekeza muri Al Masry nawe yakinnye umukino we wa mbere muri ikipe ubwo bahuraga na Al Ittihad ku munsi wa mbere wa shampiyona ya Misiri. Mugisha yinjiye mu kibuga ku munota wa 74 afashe ikipe gutsinda ibitego 3-1 nubwo yatangiye umwaka ahabwa ikarita y'umuhondo. Ariko indi kipe irimo umunyarwanda ni ikipe yitwa Stade de Riege ikinamo Hakim Sahabu yakinye umukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bubiligi itsinda Genk ibitego 2-1. Uyu munyarwanda ukina mu kibuga hagati yari ku ntebe y'abasimbura, ntabwo ku ruhande rwa Hakim Sahabu we ibintu byaje kuba bigenda neza. Ariko tukiri aho mu Bubiligi hariyo uwitwa Samuel Gurete wagize imvune ku mukino uheruka, ntabwo yagaragaye mu kibuga ubwo ikipe ya Lalviere yatsinzemo Charleroi igitego 1-0. Uyu ni umukino wa mbere iyi kipe ya Lalviere itsinze kuva yagera mu cyiciro cya mbere. Murumva ko atari ibintu bibi rwose. Rero nyuma yo gusezererwa mu bajonja yo gushaka itike ya UEFA Conference League Zilafike yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan ikinamo myugariro Mutsinzi Ange iri gukora imyitozo yitegura shampiyona y'umwaka utaha. Rhode Island yo mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinamo Kwizera George yanganyije na Loudoun 0-0 iba iya 8 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Ku rundi ruhande ariko Kwizera wakinaga nka rutahizamu unyura ku mpande ni Kwizera George yinjiye mu kibuga asimbura ku munota wa 60. Myugariro Imanishimwe Emmanuel Mangwende nyuma yo gukira imvune yashyizwe ku rutonde rw'abakinnyi ba AL Limassol ku mukino wa gicuti wabahuje na Palamini bakanganya igitego 1-1. Gusa ntiyahabwa umwanya wo kujya mu kibuga. Ariko ku rundi ruhande Al Ahly Sporting Club ikinamo Mansieri na Bizimana Djihad yagombaga gukina na Al Hilal Benghazi yo mu mukino wa nyuma wa shampiyona ya Libya akamenyekana iyegukana igikombe. Ni umukino waranzwe n'ibibazo byinshi cyane kuko Al Hilal yanze gukina uyu mukino wari kubera mu Butaliyani ku kibuga cya Città Meta Stadium ku cyumweru tariki ya 10 Kanama 2025 bitewe nuko VR ihari na kamera zituma abo muri Libya bakurikirana uwo mukino.
Al-Ahly Tripoli rero yahise yandika ubutumwa ivuga ko ibiri kuba byose ari inzitwazo kuri ikipe bahanganye, ndetse yifuza ko yaterwa amaga kuko bidahesha isura nziza umupira w'amaguru wa Libya. Umunyezamu Max ariko kandi tutarava kuri uwo mukino wa Al-Ahly Tripoli, murumva ko iyi kipe ya Al-Ahly Tripoli irimo Bizimana Djihad na Manzeri, nyine urumva ko ari ikipe ikomeye, niba ari ikipe igiye gutwara rwose shampiyona, murumva rwose ko ari ikipe ikomeye cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande umunyezamu Maxime Wensen yabanje mu kibuga ku mukino wa gicuti ikipe ya T-Sport ikina mu cyiciro cya gatatu mu Bubiligi, yatsinzwemo na Eintracht Tarmien igitego kimwe ku busa. Ni umukino wagaragayemo Mateso Cedric nawe ufite inkomoko mu Rwanda. Uyu Mateso Cedric rero ubwo rero umutoza niba yamubonye dushobora kuzamubona hano i Kigali mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ike Odevord yo mu cyiciro cya kabiri muri Swede ikinamo Rafael York yanganyije na Orgiat ubusa ku busa. Uba umukino wa kane itakaje yikurikiranya muri shampiyona. York yabanje mu kibuga ndetse akina iminota 77 mbere yuko asimbuzwa. Abakinnyi bose bakina hanze bafite akazi katoroshye ko kurushaho kwitwara neza kugira ngo barusheho kureshya Adel Omrishit watangiye kureba abazahamagara bakamufasha mu mikino ibiri irimo n'uwa Nigeria uri tariki ya 6 n'uwa Zimbabwe tariki ya 9 nyine z'ukwezi kwa 9 2025. Ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze ku basore b'ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi, ari nako dukomeza kugenda dufatira igiburyo ikipe yacu y'igihugu Amavubi kugira ngo nyine izitware neza, yewe tube twakandika amateka tujye no muri tubone qualification y'igikombe cy'isi. Byose birashoboka, nta kidashoboka rwose, ibintu byose birashoboka. Ushobora kugira dutya rwose ugasanga twisanze mu gikombe cy'isi cy'Afrika tutaragiyeyo. Ni ibintu bishoboka wana, ni ibintu bishoboka kandi tugomba kubyizera, twizera muri aba bajama bacu, aba basore bacu, ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi. Yes, ubwo rero umutoza w'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club niyo twerekejemo yagize icyo atangaza nyuma yuko atomboye Pyramide. Umunyamaroc Abdelrahim Tareb utoza APR Football Club na kapiteni wayo niyo mugabo Claude batangaje ko nta mpamvu bafite yo gutinya Pyramide batomboye muri CAF Champions League kuko ari imikino bamenyereye. Ibi babitangaje nyuma yo gutsinda Bugesera Football Club ibitego biri ku busa mu mukino wa gicuti wabereye kuri stade y'akarere ka Huye ku cyumweru tariki ya 10 Kanama 2025. Niyo mugabo Claude wakinye na Pyramide ndetse ikanabaseza majonjo ya CAF Champions League mu myaka 2 ishize. Yavuze ko ahubwo bishimira ko batomboye iyi kipe bazi neza. Yagize ati twabyakiriye neza kuko ni ikipe duhora duhura, tugiye kuyitegura dukora akazi kacu. Abafana ntibagira ubwoba ahubwo bazaza ari benshi. APRFC yaguze abakinnyi beza, tuzasenyera umugozi umwe tugere ku ntego twifuza. Umutoza wa APRFC ariko kandi ku rundi ruhande Abdelrahim Tareb yagaragaje ko imikino ya gicuti iri gukinwa yose ari itegura umukino wa Pyramide uzaba utoroheye ikipe y'ingabo z'igihugu. Yagize ati gutsinda umukino wa Bugesera ni byiza kuko bituma abakinnyi bamera neza mu mutwe. Ubu ikigiye gukurikiraho ni ukujya mu cyumweru cyo gutegura imikino irimo na Pyramide.
uyu mutoza kandi akomeza avuga ko umukino wa Pyramide utamuteye ubwoba kuko gutoza amarushanwa nk'ayo ku rwego rwo hejuru biri mu byo afitemo ubumenyi buhagije. Yagize ati mfite ubunararibonye buhagije mu mikino ya CAF Champions League kuko ni imikino menyereye. Tuzajya mu kibuga dukine kuko APR FC si ikipe y'akana, ni ikipe ikomeye ifite ubuyobozi bwiza n'abafana benshi. Tuzahangana kugeza ku munota wa nyuma. Uriya mukino dufite muri Nzeri 2025 ni umukino usaba ko tuba twiteguye bidasanzwe. Tuzajyanamo imbaraga zacu zose, ubwenge n'amayeri y'umupira. Abafana baze badushyigikire, tuzabaha umutima wacu n'ibyo dufite byose kugira ngo tuzabashimishe. Uyu mutoza kandi yashimiye abayobozi bakuru ba APR Football Club barimo General Mubaraka, General Retired James Kabarebe, General Mubaraka Muganga na Brigadier General Deo Rusanganwa, bakomeje kumuba hafi ndetse bakamushakira imikino ya gicuti izamuhuza na Power Dynamos yo muri Zambia, yewe ndetse na Azam Football Club yo muri Tanzania. Umukino APR Football Club na Power Dynamos uteganyijwe kubera kuri Stade Amahoro tariki ya 17 Kanama 2025. Ariko kandi munyemerere mbabwire ko ikipe APR Football Club imaze kuzamura undi muzamu wa kane. Ibi byose turaza kubigarukaho cyane mwijoro rya Nyamukandagira. Ubwo rero nimuze gucikwa cyane, yitwa Watip. Turaza kuba tubiganiraho cyane. Jewe nitwa Amatwi Maskio, ini Kan TV 2M. Tujya tugana cyane amakuru y'imikino kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Kora subscribe utazajya ucikwa na update ku makuru abagezweho mu mikino. Andi makuru y'imikino ni mukanya.